Kako izgleda putovanje u Rusiju u 2026. godini kada na vijestima čujete ovo. The United Nations is accusing Moscow of committing war crimes throughout Ukraine. Russian attacks on Ukraine's capital. Officials are now investigating more evidence of Russian atrocity. According to the Defense Ministry, 47 drones were shot down over Bryansk Oblast, 34 of which were reportedly flying toward the Russian capital. Iako u posljednjih nekoliko godina u medijima obično čujemo dosta toga negativnog o ovoj zemlji, te možda i ne pomišljamo da putujemo ovdje, sa one druge putničke strane stvari su ipak dosta drugačije. Upravo o njima govorit ćemo u ovom videu, gdje ćemo proći kroz kompletan proces o tome kako izgleda putovati Rusijom u 2026. godini. Od prvog koraka planiranja, preko rezervacije, smještaja vozova, obilazaka, pa do nekih praktičnih savjeta za boravak na licu mjesta koje bih ja lično volio da sam znao prije dolaska ovdje. Stoga ljudi, ukoliko planirate putovanje u ovoj zemlji u nekom narednom periodu, u ovom videu se nalazi apsolutno sve što vam treba da biste organizovali vaš put na najbolji mogući način. Viza i potrebni dokumenti. Dobra vijest je da državljani Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore mogu boraviti u Rusiji bez vize do 30 dana. To znači da je dovoljno da imate pasoš koji mora biti važeći najmanje 6 mjeseci od datuma ulaska u zemlju, dok je za građane Hrvatske potrebna viza koja se obično dobija za 1 do 2 sedmice. Isto tako, prilikom ulaska u zemlju obavezno je popunjavanje migracione karte koju trebate nositi sa sobom i koja se prilikom izlaska iz Rusije vraća pograničnom službeniku. Dakle, ovo apsolutno ne smijete izgubiti. Rezervacija letova. Sad prva stvar koju trebate znati prilikom putovanja je da ne možete kupiti vaše letove na popularnim sajtovima poput Skyscannera, Kivija ili nekih drugih zbog sankcija, tako da najbolji savjet bi bio da odete na sajtove kompanija koje trenutno imaju letove ka Rusiji, što je iskreno dosta mali broj. Jedan od njih je Air Srbija, ali su karte iz Beograda za Moskvu danas trenutno oko nekih 800 do 900 evra, što je poprilično visoka cijena u poređenju sa predratnim periodom. Mi smo išli kombinacijom Sarajevo-Istanbul, Istanbul-Moskva sa kompanijom A-Jet, to je low cost turska kompanija, te smo povratne karte platili 400 evra sa koferom u sezoni. Jeste da smo ih uzeli nekih 5-6 mjeseci pred put, ali recimo da za nekih 400 do 500 evra možete bez problema kupiti let za Moskvu ukoliko planirate na vrijeme. Isto tako Turkish Airlines ima letove kao i bjeloruske kompanije, mada iz Bjelorusije je malo komplikovano ići, te bi neki moj savjet bio da obično letite preko Istanbula jer su letovi najbolji, karte najjeftinije i konekcije najčešće. Prvi problem koji može da nastane tokom putovanja u Rusiju danas može da se desi već pri dolasku ovdje ili pri odlasku sa lokacije. Naime, mi smo u Moskvu sletili dosta normalno, let nije kasnio, ali smo znali da postoji šansa da letovi kasne zato što praktično svakoga dana ruski vazdušni prostor je trenutno napadnut od strane ukrajinskih dronova, ali vi to ne osjetite i ti dronovi se većinski ruše mnogo prije ulaska u Moskvu ili neki drugi grad, ali pri odlasku se dešava situacija da je to jutro u 8 ujutru preko 100 dronova krenulo na aerodrom i svi letovi su odgođeni bez da se zna kada će da se pojave. Letovi koji su bili zakazani za 8-9 ujutru su pomjereni za 3-4 poslije podne. Naš let treba da bude za sat i pol, ali sigurno neće biti, tako da trenutno čekamo i svako malo čujete poruku ove vrste koja govori šta se zapravo dešava. Rezervacija smještaja. Kada govorimo o smještaju, imajte na umu da u trenutku snimanja ovog videa prosječna cijena noćenja u solidnom hotelu u Moskvi ili Piteru košta oko 100 do 150 evra. Hosteli su nekih 30 evra za noć, a jedan fin stan u gradu može da se iznajmi za oko 100 evra na dan.
Ali ono što je jako bitno da znate je da ove stvari, kao ni letove prethodno, ne možete bukirati na popularnim sajtovima, ovoga puta Bookingu ili Airbnb-u zbog već spomenutih sankcija. Stoga preporuka je da smještaj tražite na ruskim sajtovima ostrovok.ru, hotels.ru i Yandex putešestvija koji imaju zaista odličnu ponudu i veoma brzo ćete se snaći u samom procesu rezervacije. Aplikacije su toliko dobro razvijene da vrlo je lako za snalaženje. Vrlo lako možeš da nađeš bilo koji deo grada, da se informišeš, da zakažeš taksi. Sve ti je onako digitalizovano da nemaš nekih problema. Opet bih istakla najvažnije je sa sobom imati prevodilac za neke onako situacije, mada oni... Engleski ne priča mnogo. Ne priča se mnogo, mada oni razumeju i srpski dosta. Shvate oni nas onako iz konteksta šta hoćemo da kažemo, tako da u principu možete i na srpskom da se sporazumevate. Razumeće vas i rado će da uđu u konverzaciju, tako da... Plaćanje financije, vjerovatno najbitniji dio ovog videa odnosi se na plaćanje u zemlji. Kao što i sami znate, dosta se zakomplikovala situacija u posljednjih nekoliko godina od početka rata, te danas moguće plaćanje isključivo cashom. Dakle, naše kartice, Visa, Mastercard, Maestro ili neke druge neće apsolutno raditi niti u jednom ruskom gradu, te jedini savjet da ponesete što više keša i da samo na taj način plaćate. Postoji druga opcija da otvorite račun u ruskoj banci, što ide dosta brzo, već za nekih par sati možete da u svoj pasoš otvorite račun, ali ukoliko ostajete svega nekoliko dana, ponesite što više keša i bit ćete sasvim ok. Naša banka je pomogla zaista veliki broj naših videa u posljednje vrijeme, mada koristiti karticu naše banke u Rusiji je vrlo teško zato što su izbačeni iz Swifta. I evo nas na jednom bankomatu da pokušamo podići novac, ali ono što je fascinantno je prije svega jezici koji mogu da se izaberu, gdje pored ruskog i engleskog imamo kineski, tatarski, tadžički, uzbeški i kirgijski jezik. Znači nema njemačkog, francuskog i drugih. Izabrat ćemo engleski. Sada ćemo pokušati da podignemo nešto novca. I izbaci nam ovako something went wrong, try again. Praktično keš je apsolutno jedini koji možete ponijeti ovdje. Postoji jedna druga opcija, ne ćemo malo više nešto kasnije, ali znajte da naše kartice, Visa i Mastercardi apsolutno ne rade. Postoji opcija i preko Pošta Srbije da se novac pošalje, ali su provizije iskreno dosta velike. A kada budete mijenjali novac u zemlji, vodite računa i oko toga koja banka ima kakav kurs, jer se on zaista dosta razlikuje. U trenutku dok snimamo ovaj video, zvanični kurs rublje u odnosu na euro je nekih 94-95 rublji za 1 euro, ali to iskreno jako rijetko dobijete. Ukoliko dobijete 91-92, to je super, a bank Avangard ima zaista dobar kurs, 92,5, te ukoliko mijenjate novac u gradu, ovo može biti jedno od dobrih mjesta. Internet i komunikacija. Možda neki najjednostavniji savjet bio bi da imate eSIM karticu. Airalo je super aplikacija, na Airalo imate mnogo paketa za Rusiju, Lintel isto, jedna od boljih aplikacija gdje možete naći dosta opcija, dosta ponuda za broj dana koliko ste tamo. Ukoliko kupite ruski broj, imate ruski internet, u svakom trenutku morate imati i VPN koji dodatno plaćate. Sad taj VPN može da bude manje ili više novca, ali veći problem u tome što on ponekad ne radi, te smo mi pokušavali nekoliko VPN opcija, ali su uvijek imali određene bugove. Sa eSIM-om ne morate da imate VPN i potpuno normalno otvarate sve sajtove koje otvarate kući, zato što je danas u Rusiji na neki način zabranjeno praktično sve što mi koristimo u svom svakodnevnom životu, od Gmaila, društvenih mreža, svih sajtova, portala, pogotovo zapadnih portala, tako da eSIM nekako omogućava normalno korištenje interneta, kupovanje ruske kartice i ruskog interneta, zahtijeva VPN, te to ponekad radi, ponekad ne. Transport za kretanje po Rusiji između dva njena najveća grada, preporuka je da koristite ili let ili brzi ruski voz imena Sapsan, koji je zaista fantastičan i o kojem smo već radili jedan video, evo mali podsjetnik.
na to. Danas se vozimo na relaciji Sankt Petersburg-Moskva, pa da vam pokažem kako to iskustvo izgleda. S obzirom da su zime ovdje dosta hladne, u vozovima imate ove brisače za patike i cipele. Rusija ima možda najsavršeniji javni prijevoz koji sam vidio u posljednje vrijeme, veoma čist, veoma jeftini, više nego brz, pogotovo kada se radi o njena dva najveća grada i mislim da je metro u Moskvi bez dileme najljepši metro koji sam ja ikada vidio i da zaista tako nešto ne postoji nigdje na svijetu i karte obično koštaju 50 centi do euro maksimalno. E sad, prednost ukoliko kojim slučajem kupite rusku karticu, imate ruski internet je što možete lakše instalirati Yandex aplikaciju za taksi i sa njom prosto naručivati taksi kada idete sa jedne na drugu lokaciju, jer sa eSIM-om ide malo komplikovanije. Mi smo imali dosta problema da sa stranim internetom instaliramo bez ruskog broja Yandex i da koristimo taksi koji je vrlo jednostavan, vrlo jeftin i mnogo bolji nego da zovete taksi ili da ga zaustavite negdje na ulici. Tako da s jedne strane imamo prednost eSIM-a stranoga gdje ne koristimo VPN, sa druge strane ukoliko koristimo strani eSIM može da se desi, ali ne mora, da ne možete bez ruskog broja da instalirate Yandex. Tako da možda imati jednu i drugu opciju ukoliko idu dvije osobe, da jedna osoba kupi strani eSIM, da jedna kupi rusku SIM karticu i da to kombinujete jer zaista obe daju određene vrste pogodnosti. Ono što se isto može desiti kada putujete iz Pitera za Moskvu, da karte za voz mogu veoma brzo da se rasprodaju, čak i nekoliko sedmica ranije, tako da vodite računa o tome. Kako naša kartica nije radila, nismo mogli da platimo ove karte, te nam je srećom Ksenija kupila karte svojom karticom jer je to bio jedini način. Ovdje je recimo razlika plaćanja smještaja vozova, jer kako pojedine stanove i hotele drže lica koja vjerovatno imaju račune u drugim zemljama, bez problema vi platite vaš smještaj sa Visa ili Mastercard karticom dok ste još kući, ali kada ste ovdje i kako se radi o željeznici zemlje, to je jednostavno nemoguće. Te znajte da ćete vjerovatno trebati imati nekoga u Rusiji da vam kupi karte za voz. Kada putovati Rusijom? Najbolje doba za posjetu Rusiji zavisi prije svega od regiona jer je ovo zemlja koja se prostire kroz čak 11 vremenskih zona. Za Moskvu ili Piter period od maja do septembra je idealan, tada dani traju i po 18 sati, gradovi su puni života, festivala, otvorenih kafića i cvijetnih parkova. Upravo u tom periodu dešavaju se čuvene bijele noći u Sankt Petersburgu kada sunce gotovo i ne zalazi, a čitav grad ne spava. Ako planirate posjetiti zimske destinacije poput Murmanska, Bajkalskog jezera ili planina Altaja, tada je januar ili februar najbolje vrijeme, mada budite spremni na ekstremno niske temperature koje mogu da padnu i do minus 40 stepeni. Ipak, prizori zaleđenih rijeka, ledenih šuma i polarne svjetlosti po meni su vrijedni svake sekunde provedenog smrzavanja. Za Sibir i regije poput Irkutska i Jakutska jul i avgust su najugodniji mjeseci jer tada priroda bukvalno oživi te su temperature veoma prijatne. Sa druge strane, južni dijelovi zemlje poput Krasnodara ili obale Crnog mora najbolji su za posjetu od aprila do oktobra kada su temperature blage, a more toplo, dok neki dijelovi Rusije zahtijevaju posebne dozvole za posjetu kao što su granične zone ili zatvoreni gradovi, te stoga dobro provjerite sve ovo prije planiranja vaše rute. Budžet za putovanje. Sad što se tiče budžeta, iako sam kao klinac dosta slušao o tome da je Moskva jedan od najskupljih gradova na planeti, da je Rusija mnogo skupa, moje lično iskustvo je da to baš i nije tako. Čak i u dva najveća grada. Cijene danas u Moskvi su veoma slične cijenama kod nas, te za nekih 50-60 eura dnevno vi sasvim fino živite. Ručak u restoranu plaćate možda nekih 8 do 10 eura, sasvim ok ručak, javni prevoz je veoma povoljan, smještaj već znate da nije mnogo skup, te generalno za Rusijom ne treba uopšte mnogo novca u poređenju sa nekim drugim zapadnim zemljama, a ovdje se radi o njenim glavnim gradovima. Ukoliko putujete u neke malo izolovanje regije, mjesta bez mnogo turista, bit će još mnogo jeftinije, te mislim da je iskreno sada super vrijeme da se putuje Rusijom, ne samo što je jeftino, već zato što nema stranih turista.
jer ukoliko bi se vratili prije 4, 5, 6 godina, Ermitaž, muzej tog tipa, Moskva, Crveni trg bili bi preplavljeni turistima iz zapadne Evrope i drugih zemalja, pogotovo iz Kine. Danas su to obično ruski turisti, te mislim da nikada Rusija neće biti ovako privatna i ovako nekako mistična kao što je danas, jer zaista velika većina ljudi koja putuju su turisti iz njihove zemlje, te iskustvo vjerovatno mnogo lokalniji nego što će ikada biti. Postoji problem komunikacije sa druge strane gdje je jako mali broj tura na engleskom jeziku, te neki savjet da naučite barem malo ruskog jezika jer će vam dosta olakšati putovanje, ali bez obzira na sve priče o sankcijama i drugim stvarima, mislim da je putovati Rusijom sada bolje nego što je ikada ranije bilo. A da li misliš da je u neku ruku lakše putovati nama trenutno nego nekom iz zapadne Evrope ovdje? Sigurno da jeste i zbog dobijanja mogućnosti ulaska u zemlju, papirologije, sigurno da nam je olakšano u tom smislu. Pa vole nas, iskreno. Kad god smo negde šetali, pa prvo od ljudi sa kojima radimo i slično, pa onda ljudi koji srećeš po gradu, svaki put prvo čuju jezik, onda pitaju odakle ste, onda kad čuju Srbija kreće to oduševljenje, kao jao, Srbija, wow. I ono što je mene iznenadilo lično je što znaju puno o nama. I o našoj kulturi, tradiciji, o nekoj političkoj situaciji kod nas, baš su dosta informisani. I znaju svi za Jugoslaviju, recimo, to im je ono. Čak su neki bili u fazonu kao, jel se to raspalo, kao nismo znali. Tako da znaju puno o nama i vole nas. Baš onako nas doživljavaju, uvek viču Srbi braća, kao bratski narod. Tako da... A kada govorimo o nekim reprezentima našeg kraja ovdje, ko je Pa sigurno Miloš Biković sad, pogotovo u ženskoj populaciji, a onda je tu naravno i Novak Đoković svakako. Za njega dosta ljudi zna, ali mislim da je Biković trenutno baš popularan u Rusiji. Puno serija, puno filmova, puno reklama u posljednje vreme, tako da je postao onako baš aktuelan. Sigurnost u zemlji. Neki moj generalni utisak Rusije je ispao više nego pozitivan na samom kraju, iako je moj deda Ukrajinac porijeklom, iako sam ja Ukrajinac porijeklom, iako mi je bilo pomalo onako zabrinjavajući da li će neko da na aerodromu prepozna moje prezime i da me pita neke stvari vezane za već spomenuti rat. Mislim da je sigurnost u Rusiji na zaista veoma visokom nivou trenutno, da je Rusija mnogo sigurnija od velike većine zapadnih zemalja, pogotovo Amerike i zapadnog svijeta. Bez problema možete ostaviti vaš laptop u kafiću, otići pola sata negdje, te se vratiti kasnije, on će 99% slučajeva biti tu i mnogo se pazi, mnogo se vodi računa i mnogo se gaje, po meni, te neke fine vrijednosti porodice, zajedništva i ljudske bliskosti. Mislim da je Rusija, koliko god bila kontroverzna u medijima, koliko god bila percipirana kao zatvorena, totalitarna ili nešto slično, opet ostala zemlja gdje se poštuje porodica, familija i ljudski odnosi. Sa strane komunikacije sa ljudima, neko će reći Rusi nisu ljubazan narod, Rusi se ne smiju mnogo, to jeste tačno, ali sa druge strane, zašto bi se smijali ako nešto nije smiješno? Mislim da puno zapadnih zemalja gaji neke neiskrene osjećaje gdje vi odete u neki supermarket, svi su veoma nasmijani, svi su veoma onako ljubazni, ali je to dosta po meni fake i dosta je lažno. U Rusiji zaista, ukoliko je nešto prijatno, smiješno, fino, ljudi su vrlo prijatni i nasmijani, ukoliko nije, ljudi su normalni, što je po meni puno bolje i iskrenije nego neka lažna nasmijanost koja se opet pretenduje u nekom drugom svijetu. Tako da nisam apsolutno imao nikakve preferencije u Rusiji prije ovog videa, prije ovog putovanja, niti sam ikakav rusofil po tom pitanju, ali me Rusija zaista oduševila na mnogo načina, prije svega kulturom, čistoćom, iskrenosti, ljubaznosti ljudi, bez dileme ću se još, ako Bog da, mnogo puta vratiti u nju. Ja sam već dugo ovde, nisam se nikad osjetila ugroženo. Preporučila bih svima da dođu. Ja razumem strah koji postoji, možda i zbog nekih natpisa u novinama i slično, ali sad kao da se dešava nešto gde smo se mi ovde nekad osjetili loše, nije bilo takvih situacija. Preporučila bih svima da dođu jer iskreno mislim da je jedna prebogata zemlja kulturološki. Mislim da ima puno toga da se vidi, da se nauči.
i to je jedno onako baš sadržajno i interesantno putovanje. Ja nisam bila također svjesna toga dok nisam došla prvi put. Onda kad sam krenula da otkrivam ove gradove, tek sam tad shvatila koliko god istraživao, šetao i ne znam ni ja, uvek ćeš da vidiš nešto novo. I to je ono što me fascinira kod njih. К нам в лесную грязь, истоплю я жарко баньку, напою водой. Ты исполнишь обещание или уйдешь к другой, или уйдешь к другой. А у меня в окне навески белые, красные рушники во святом углу. В клетке под потолком две птицы певчие. Завтра я их отпущу в небо поутру. До свидания, странник мой, встретимся опять. Не солгать пред Богом, предо мною не солгать. Я войду к тебе, княгиней, в терем, милый мой.